og Ole Kolster. Du er ikke et af værkerne, men du har fundet frem blandt Lego-klodserne. Hvad er det, Lego-entusiasterne har fundet på at kreere? Altså, jeg bliver jo fristet til at sige den lidt slidte sætning, at kun fantasien sætter grænser. Men det er sådan, kan det tænkes, så kan det også laves i Lego. Det får man et godt indtryk af på den her udstilling. Jeg står her for eksempel det skæve tårn i Pisa, ikke? Den berømte bro fra Venedig, en italiensk sporvogn. Det er bare lige begyndelsen, og det er jo altså siger lidt om en udvikling. Jeg husker min barndom med de små hvide og røde, og så kan man lave et parcelhus, så kunne man ikke ret meget mere. Der er altså inviteret 15 voksne Lego-fans fra hele verden. De kommer fra mange forskellige lande. De er inviteret her til Lego House for at vise deres produkter, og her står jeg med Kelly. Og Kelly, I think you are a fan of chocolate, watches, yes, and Lego. Yes. Why are these two monuments, or what we should call it? Yes, I do love chocolate, and when I thought about making a Lego model of a room, what I like to do is make models of rooms with detailed interiors, so you can make lots of different things. And I just put this together because I do like chocolate. I liked the idea of creating an old-looking building with a gourmet chocolate shop inside, so I just thought that sounded a lot of fun. So Lego is much more than just a brick. It is. I remember when I played with bricks when I was a kid, I got frustrated because I couldn't build all the things that I wanted to build in my head with the bricks that we had available back then. There were a lot of 2x4s, 2x6s, they were very blocky. So now that there are so many more different types of Lego pieces available, I feel like you can do so many more things. You have a lot of options for building, so you can get really detailed with some of the stuff that I build on the interiors here. You are grown up. I think maybe Lego was made for children. Why is it so fascinating? Yeah. A lot of people think Lego is just for children, and it definitely is not. I love to build with Lego as an adult because for me, it's a creative outlet. It's almost like art. Actually, I would say it is like art. So I like it for the art medium that it is, and I treat it like a creative outlet for myself. Tak. Thank you, Kelly. And now we are going to another exhibition, and I think we could call this for art. On the way over there, I can tell you that maybe I skulle gå over til dansk, ikke? Jeg kan fortælle, at Lego, den første Lego-klods, den kom til verden i 1932. Dengang var den altså bygget i træ, så kom plastikklodsen i 49. Og prøv lige at se her. This is fantastic. This is Veronica. You have made a wedding dress. I've made a wedding dress. Yes, and this is really handmade. It certainly is. It took me 6 months. And as you can see, it's a lot of tree elements and flowers and lots of very sore fingers. And no glue? No glue. It is got some cut-up rods, but we won't mention that. And, yeah, so it's all stuck together. It's got a bit of flex, and it was worn, so you can wear it. Why a wedding dress in Lego? I think you must be crazy. Yes, definitely. Too much time on my hands. A lot of people, I've made sort of half dresses, and a lot of people said, well, why not do a wedding dress? And I went, no. But it just came beautifully together. It really did. Is it fun or is it hard working? Both. Both. Yep, definitely both. The fun making a wedding dress in Lego. Explain it to me. Doing the design, I just got a pencil and paper and just drew things. I got a heap of the leaf element bits and put them on a table and tried to make the shapes. Once I got like a snowflake shape, we went from there. A lot of undoing because I like the straight line down the middle at the front and the back. And yeah, and anybody can do this. Just play. I think a wedding dress is a very fragile thing. How have you brought this to Denmark? We brought it in a Golf Pro travel bag that's all padded, wrapped in cling wrap and bubble wrap and lots of other things to keep it all in shape. And it only lost about 3 pieces, so I thought that was pretty good. Og nu hørte vi jo Veronica sige, at det tager cirka et halvt år at lave sådan en fantastisk. Til gengæld så kan jeg love, at den bliver udstillet et helt år her i Lego House. Ole Kolster, thank you very much. Det var godt nok imponerende at se det, de har lavet i Lego. Har I nogensinde lavet noget, der
jeg ved godt, ikke kommer i nærheden af det, men bare et stort byggeri. Du sagde, du var meget entusiastisk omkring det, Peter. Jamen, ja, vi har bygget de store Star Wars-skibe og sådan nogle ting, min søn og jeg. Og det var, Som også tager noget tid at lave. Ja, det er virkelig lang tid, og man skal virkelig tage sig sammen, når den unge mand skulle i seng og ikke fortsætte. Det var så næsten pinligt. Altså, så nej, stop. Og hvad er det, Lego kan for jer? Nu siger du har lavet det med din søn. Altså, hvad er det kan, det der? Og har kun jo i mange år, fordi du kan jo også huske Lego-klodsen fra du er barn. Jo, grundlæggende er, tror jeg, at man gør noget sammen, som er interessant, og det er spændende, og du skaber noget sammen. Altså, du har den her pose, du organiserer sammen, og hvem kan se, og hvem kan. Og man kan faktisk være med som barn og være klogere end faren, så du er på en måde ligeværdig i legen. Så man tager den sammen, hvorimod hvis man skulle grave et hul, så er der noget med fysik, så er der noget. Men det at bygge Lego-klods, der kan du være ligeværdig som 32-årig med en 7-årig, ikke? Som har bedre øjne, end jeg har, eller hvad det er. Og jeg tror, det er det der med at skabe noget sammen i et moment. Anna, hvis du havde alle de Lego-klodser i hele verden, du skulle bruge, hvad ville du så bygge? Sikkert ikke noget, der var særlig pænt. Altså, jeg forestiller mig, at dem, der godt kan lide som voksne og bygge i Lego, de kan også lide at samle IKEA-skab. Er det rigtigt? Nå. Eller IKEA-møbler? Jeg hader IKEA. Nå, okay. Jeg vil ikke sidde her og prale med, at jeg vil være i stand til at bygge noget som helst. Men man kan sige, det der måske er forskellen på IKEA-skab og Lego, når man bygger Star Wars og videre, det er, at der er en instruktion til præcis, hvad man skal samle det der. Det, som gælder for dem her... IKEA? Ja. Det er da også IKEA, ja, men det, som gælder for dem, der er her, Nå, de har jo det er gået ud fra udenfor, fri men fantasi. ja. Hvad tænder det i dig, det med at bygge helt fra fri fantasi? Altså, jeg betragter jo en manual som noget, man skal ignorere, hvis man ellers er et begavet menneske. Og det viser sig så tit, at det er man ikke. Men så har man lavet et spændende benspænd. Hvordan ser dine IKEA-skab ud? Jamen, de er alle sammen samlet, men jeg har måske lidt flere dele tilbage, end jeg bryder mig om til sidst. Jeg ved godt, de ligger en ekstra skrue i pakken og sådan noget, men IKEA insisterer jeg på at prøve at køre uden manual. Og så nogle gange, så må jeg lidt baglæns igen. Men sådan er det. Jeg synes, det er fedt at bygge, og jeg synes både det er sjovt med Lego og IKEA-skab. Altså sådan noget med at samle ting. I kan bare ringe til mig. Jeg kommer glad. Jeg synes, det er mega sjovt.